Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Мына биз кезектеги өзүбүздүн көрсөтүүбүздү баштап жатабыз. Мен силерге ушул кезге чейин Сагынбай Орозбаковдун вариантынын негизинде жазылган 5 томдуу роман, 5 томдуу Манас романын жөнүндө айтып берип жаткан элем. Эми мен бул китепти окуп берердин алдында, окууну улантуунун алдында силерге эмне себептен мен дал ушу Сагынбай Орозбаковдун вариантын тандап алгандыгым жөнүндө бир аз айтып берсем. Мен китепти жазардан мурда муну кантип жазышты, кайсы вариант жазышты көп ойлондум. Себеби өзүңөргө белгилүү болгондой, бул Манастын Сагынбайдын варианты бар, Саякбай Каралаевдики бар, Тоголок Молдонуку бар, анан биздин Жалкар бабабыз Жусуп Момайдын варианттары жана андан башка дагы бир нече майда варианттар бар. Ошолордун баарын окуп көрүп, мен дал ушул Сагынбайдын варианты боюнча Манасты жазганга чечим кабыл алдым. Мен өзүм текшериш үчүн бир нече чоң манасчылардан, Манас таануучу окумуштуулардан, катардагы эле кыргыз адабияты боюнча мугалимдерден бул боюнча кеңеш сурадым. Сурасам алар айтышты, чындап эле сен Сагынбайдын вариантын жакшы туура тандап алыпсың. Себеби башкалар авторлар манасчыларга салыштырмалуу Сагынбайдын вариантында бул эпос аябай кооз, көркөм, аябай жакшы түрдө берилген деп айтышты. Мунун далили катары мен өзүм кийин бүт баарын окуганымда ошондо биздин Жалкар жазуучубуз, акыныбыз Алык Кулусмановдун Манас жөнүндөгү бир сөзүн окудум. Анда ал мындай деп жазды: Сагынбай Орозбаковдун варианты боюнча жазылган Манас эпосун окуп, андан кийин Саякбайдын же башкалардын Манасын окусаң, кадимкидей эле көп кабат үйдүн жогорку кабаттарынан ылдыйкы биринчи кабатына эле түшүп келгендей сезип калат экенсиң. Себеби Сагынбайдын варианты башкалардан ушунчалык деңгээлде жогору экен деп айткан экен. Ошондон кийин мен өзүм ынанып, демек Сагынбайдын вариантын туура эле тандап алдым деп туруп, ошондон кийин мен Сагынбайдын варианты боюнча китебимди жаза баштадым. Мына бул силер азыр көз алдыңарда көрүп атасың, мына китептин кагаз түрүндөгү варианттары. Булар 5 том болуп чыккан. Ал эми кимде ким мунун электрондук вариантын окуйм десе, анда мен атайын сайт ачканмын, эпос Манас деп. Ошол сайттан силер мунун электрондук варианттарын сатып алсаңар болот. Ал эми кагаз түрүндөгү вариантын китеп дүкөндөрүнө же болбосо мага кайрылсаңыздар, ушу видеонун астында менин телефондорум жазылган. Ошого коңгуроо кылсаңар, бул китепти кагаз түрүндөгү варианттарын менден сатып алсаңар болот. Эми мен силерге китепти окуумду улантайын. Той өткөрүү жөнүндөгү кабарын билдирген Жакып жылкы Сыйманга, бадачысы Байболго, койчу башы Кубатка, төө башы Сарбанга буйрук берип, 9 жылкы 90 кой, 7 буй 2 төө сойду. Жакып 50 жашка чыкканча эч ким чоң той бербегендиктен эл мындай жоорукка аябай таң калды. Бул бай Жакып белди көрдү деп баары шектеништи. Жакып жер очокту ойдуруп, 20 кара сойдуруп, 12 уруу кыргызды, кыйбас тууган казакты, маңгулду, калмакты чакырып 2 күн той берди. Этти элге таттырды.
майга тоюп баарысы кешигин кенен арттырды. Той бүткөндөн кийин элдин баары кайта баштады. Тууганым кетпесин деп Жакып ошондо жарыя салды. Тойго барган бечаранын балдарына Жакып элине жоолук кур берип, жетпей калгандары 5 теңгеден пул алды. Атасы жок жаш балдарга бак дөлөт менен чыйырды ырымдап, жашылыкка жорутуп, чапан кийгизип, ар бирине жарым койдук эт беришти. Сырттан чакырылган коноктор кеткенден кийин Кыргыздын байы Бактыгулду, Казактан Үйшүн карыны, Кыргыздардан Байжигитти, Кыпчактардан Таш Чеченди, Нойгуттардан Акбалтаны, Ногойлордон Эрештекти, Түрктүн Дамбулданы, Туманбайдын Абдылдасын Жакып үйүнө киргизип, бирден ичик кымкап кийгизди. Ошондон кийин Жакып той берген себебин айтып сөз баштады. Агайын туугандар, жашым 50-ге чыгып, Кыргыздагы мал мүлктөн эч кандай кемчилиги жок алдыңкы байлардын биримин. Бирок бири кем дүнүйө дегендей Кудайым мага бала бербеди. Ушуга зарлап жүрсөм, бир нече кумурда 2 катыны мен жакшы көрдүк. Ошолор жоруталы деп элге 2 күн той бердим. Менимче тоюмдан баары разы болсо керек деп Жакып тегерегиндегилерди карады. Анын тарабында отурган кара тоору, орто бойлуу сакал мурутун акаралап калган толмош келген Бактыгул жылмая жооп берди. Кудайга шүгүр бай. Тоюңуз аябай сонун өтүп, эл сизге разы болду. Туурабы туугандар? Үйдө тургандардын баары туура, той аябай жакшы өттү деп чуулдашты. Мен да баарыңа разымын, деди Жакып. Тоюма келип бергендиңер үчүн силерге чоң рахмат. Эми уруксат берсеңер түшүмдү айтайын. Айта бериңиз, кулак сизде, бай. Башын ийген, кызыл киментей кийген, ак калпакчан Бактыгул. Жакып алдындагы чыныдагы кымыстан берек ууртап сөзүн баштады. Түшүмдө бир куш алыпмын, деди ал. Айбат менен караса, алып кара куш сүрлүү кушка жибек буун аягына тагыпмын. Анын айбатынан куштар менен жаныбарлар сүртөшөт экен. Конуурга туур жайлап, кушума кушу алача моюн ак шыпкарды кошо байлапмын. Аялдарыңыз түшүнө эмне кириптир? Болдула сурады Бактыгул. Байбичем түшүндө алма жеп, ичи толуптур. Артынан чыгып ышкырып, 60 кулач ажыдар ат ордуна болуптур. Токолумдун түшүндө болсо, үйүндө 2 куш көрүптүр. Капшытка туур жайлаптыр, экөөнүн тең байлаптыр. Булар эмне болуучу? Үчтерди жооп бергилечи, карылар. Үйдө жемжертти болкумсүрүп, баары бири-бирин дешкенде кең далылуу, узун бойлуу чапчак Байжигит кеп баштады. Бай Жакып, деди ал сыңар тизелей отуруп. Түшүңүз түш оңуна келген иш экен. Түшүңүздөгү куш бул бала. Ай тийген, күн тийген жердин баарысын алат экен балаңыз. Андан тынсын санаңыз. Ал эми 60 кулач жибек буу аягына такканың, ай мунарын жем кылып, азем менен бакканың. Балаңдын 60 жашка чыкканча аким болуп, журчурап дүйнөнү алганы. Байбичеңдин ажыдарды ат кылып минип жүргөнү, ошол баланын орой дүйнө жүзүн сүргөнү. Ал ажыдардай айбаттуу, арыстандай кайраттуу, эркек уул болуп, не кыйындын баарысы эсеп берип, эл болуп, карайт экен көзүнө, кара тоодой касиет конот экен өзүнө. Байжигиттин сөзүн угуп, Жакып кубанганынан боздоп ыйлап жиберди. Оозуңа май, Байжигит. Көзүнүн жашын көлдөтө сүйлөдү бай. Айтканың келсин ылайым. Ыйлап, бугун чыгарып алган Жакып көз жашын токтотуп, бир нерсесин ичкөндөй Байжигитке кайрылды. Байжигит, мен байлап койгон ак шумкар жөнүндө эч нерсе айтпадың го? Шумкар, бул кыз, мээримди жооп берди Байжигит. Жакып түшүндүм дегендей башын ийкеп, кайрадан ага кайрылды. Токолумдун үйүнө байланган 2 куш эмнени билдирет? Ошондо Жакыпка
Сол тарабында отырған орта бойлуу ак жумал арык чырай дамбылда жооп берди. Бара кел деп айжигит. Түштү куп жоорудуң. Ал эми убакыт өтөп түшүндөгү эки куш, эки уул бай, токолмуш эки уул туруп, алар агасынын ордун алат экен. Кана агайындар, Жакыпка бир бата берели. Мандаш токун отурган дамбылда сыңар тизелеп отуруп, колдорун жайганда баары батага алакандарын жайышты. Бай, деди Түрк, Алла Таалам колдоп, түшүң түш болуп, оңунан чыгып, бала чакалы болуп, алардын үзүрүн көр. О миң. Жакып той бергенден бир топ убакыт өткөндөн кийин калмактарда мушту окуя орун алды. Башка элдерде аларда келечектеги окуяларды алдын ала билген бала ачуучу, көзү ачык кулуялары бар. Ранкүлүк ошондой адамдардын бири. Жакыптын тоюнан бир айдан кийин ал шашылыш түрдө Алоокеге жөнөдү. Атын минип эртең менен жолго чыккан Кечил чыйрыкканын сезди. Себеби жайдын саратаны болгону менен күмбүркөлүп, сыдырым жер согуп турат. Башындагы Кечилдердин учтуу кызыл калпагын баса кийип, үшүгөн Ранкүлүк көк түстөгү жибек чапан ого өтөп умтулады. Каап өкүндү ал. Аба райынында сууга экенин муксурап байкабай калыптырмын. Болбосо жылуураак кийим кийет элем. Жейүүгө кайтып Алоокеге эртең барсамбы. Орсок сарайган тиштерин көрсөтүп, оозун чоң ачып, рахаттануу менен эстеген Ранкүлүк Алоокени шашкыл чакырганын эстеп, ниетинен кайтты. Жок, канга бүгүн барбай, буйругун эки кылсаң, зыян тартып калышың мүмкүн деп ойлогон Кечил атына камчы салды. Ранкүлүк Алоокенин сарайына 2 саатта жетип барды. Сакчылар Кечилди киргизишкенде кан бөлмөсүндө алтын тактысында отуруптур. Анын кызыл жибек чапаны, белиндеги курта илинип турган кымбат баалуу таштар менен жасалган кылычы күндүн нурларында жарк-журк этип көздүн жоосунун алат. Тез келсин деп чакырткан экенсиз, деди Ранкүлүк канга. Баардык иштерин таштап жетип келдим. Кулак сизде, ханым. Чакырганым туура, башын ийкеди Алооке. Мен бир сөздү угуп, ошонун чөй жайын сурайын деп сени чакырттым. Сураңыз, ханым. Кыргыздан бир баатыр чыгып, калмак Кытайды чабат экен деген каншак сөз тараптыр. Буга эмне дейсиң? Ханым, бул сөз менден чыгып жатат. Сен мындай обжук сөздү кайдан алдың? Нааразы болуп сурады Алооке. Өзүңүз билесиз, менде касиеттүү, келечектин баары жазылган ысырлап аттуу китебим бар. Жооп берди Ранкүлүк. Ошону окусам, жакында Кыргыздарда Манас аттуу баатыр туулар, майлаган буудай жүздөнгөн, күгүм туман көздөнгөн, ач арыстан түрлөнгөн артактуу Манас кан чыгып, анын каарынан жан чыгып, калмак кангайды эмес, нары жакта Кытайды чаап, айтылуу бейжинди өзүнө каратып алат экен. Ал бурутта туулат. Манас атка мингенде сенин тыргоотуң тыйпыл кырылат. Буга канчалык деңгээлде ишенсе болот? Толук бойдон ишене бериңиз, ханым. Ушул кезге чейин сырлап да сөздөрдүн бири да калып чыккан жок го, ханым? Мунун туура. Ооба, ханым. Азыраак калды сиздерден, анан калса биздерден. Касиет качат өзүңдөн. Жериңди таштап көчөсүн, каңгайды карай өтөсүн. Бул сөздөрдү укканда Алооке аябай ачууланды. Мени чабат бекен, бул буруттун баласы, незирна сүйлөдү хан. Бейжинди алат бекен, Кызыл Талактын чунагы. Жок, мен буга жол бербеймин. Бүгүндөн калбай экөөбүз Кытайдын каны эсен канга барабыз, Манас жөнүндө кабарды айтабыз. Алооке менен Ранкүлүк буйда албастан эсен канга барышты. Ал бүт акылман аярларды чакырып кеңеш сурады. Куудалын карашып, төлгө ташын санашкан акылмандар Ранкүлүктүн айтканын ырасташканда, Эсенкандын үрөйү учуп, башы маң болуп, Кытайдын уулугу Карыкканга кабар берилди. Карыккан акылмандарын чогултуп, даңзасын ачып, Кыргызстан Манас баатырдын тууларын билип, бул тууралуу бичик жазып Эсенканга жөнөттү.
Қытайдың қаны ақылмандары чын айтып жатқандығын түсініп, Алоокеге бұйрық берді. Бүгінден қалбай қырғыздың боз аялдарын тап, құрсақтарын жардыртып, Манастың туылышына жол бермегіле. Алооке жайсаңдарын алып, Алтайға қайтып барып, қырғыздың қош бойлы аялдарын, ақсақалдарын алдын айдатып келді. Emne sebepten оларды çoğultkan, ешкім düşünbey тұрғанда, keçiler uzun koynak kiyген, çaşlarına çaşpak tağınған boğaz ayalдар өзінше бөліп, аларға ешкім де yol tutuşmadı. Ayalдар мен қалған елдің арасында қысқа найза, қылыш, күлсіменен құралданған жайсаңдарды қойышты. Боğaz ayalдар бірден жетелеп келіп, bıçak, қанжар менен чыңыртқа құрсақтарын жарышты. İçindегі баланы жатыны менен суырып шығып, иттерге ырқытып бергенде, заматта көкшібер шорғылап аққан қызылқанға бөлөніп, жарық дүниеменен қашай шыққан бейкүнә қырғыздың келіндеріне толды. Мұндай мұқағатшылықтан үрей ұшып, қалған қатындар қорққанынан есі оп жығыла башташты. Жардамға барғанда әрекет қылғандарды құралчан қалмақтар қоя берішпеді. Бірнеше көкжал Құралсы жігіттер алардың қатарын жарып өтемін найза қылыштың құрмандығы болышып, айлана өкіріп, бақырып, ызы чуға, ыйға толды. Мұны көрген қырғыздардың айласы құрылды. Құрлардың мойындарын елген, ақбалта баштыған бірнеше қырғыздың ақсақалдары Алоокенің сарайына барышты. Қош қырғыздар, менде қандай сөзіңер бар? Деп алтын тақтысында отырған Алооке ақсақалдарға сүрдүү қайрылды. Қырғыздар бұрқа ойлашып, Алоокенің алдына чөгелешті. Жансоға ханым, жансоға үнін жетшінше бақырды ақбалта. Саға тоныңыз шаулу, атыңыз тартылу, бізге райын қыла көр, ханым. Чорылдап башты ортпастан, арысыңларды бат айтқыла қырғыздар. Разы болып қиқырды Алооке. Бол болса барғарды қуып жіберім. Айталы ханым, айталы. Көз жашы тоқтата албай сөйледі ақбалта. Біз сенің мұқараларыңыз, емне десең айтқаныңды қылып, қайда айдасаң қыңқ етпей басауыз. Бірақ бұға қарабастан, keçілдердің менен аскерлердің мен деген боз аялдарыңызды құрсақтарын жардыртып, чыңыртып, жатыны менен ішіндегі балдарының қанын чанчып, тергер қытты. Бұл маға белгілі, жауап берді Алооке. Keçілдер Есенқандың бұйрығына қарып жатышады. Ханым, қайсы күні үшін жазалап, аялдарыңызды туғас қылып жатасың? Қалтырап түшлеп шығады ақбалта. Сілерге жақында Манас атты бала туылады екен, Керкеге жауап берді Алооке. Кейін ал Қытайды шабат емеш. Ошоны туылбасын деп, Есенқан боғыз аялдарын арты өлтіртіп жатады. Ханым, мұны сілерге кім айтты? Ақбалта Алоокеге таңдана қарады. Бұл маалыматты жанында тұрған төлкөчү қасиетті ыстырлап аттуу кітебін оқып білдірді. Алооке тақтың алдына қонып қойып тұрған ыран күдікті көрсетті. Есенқандың қалған ақылман аярлары болса, мұны тастықташты. Ыран күдік Алооке тура айтып жатады дегенде башын икеп қойды. Ақбалта артындағы ақсақалдарға кейін Алоокеге жалбырап қарады. Ханым, бұл қырғынды тоқтатып, бізді тұқым құрыт қылба. Жоқ. Мұндай бұйрықты Есенқан ғана бере алады. Анда біз аға барып келгенше аялдарыңызды өлтірбей тұр, ханым, деп ақбалта қайрадан бозда ойлап жіберді. Алооке мақұл болып, қызыл қырғынды уақытылы тоқтатты. Ақбалта баштаған қырғыздың 90 ақсақалы 30 түйеге алтын күміс жерлерін, бөрі жолбошы чіктерін, қымбат бағалы аң терілерін артып, 90 күлік атты алып, ұзақ жол жүріп Бейжіңге Есенқандың қан сарайына барышты. Жай айлары болғандықтан күн аябай ысып. Мұндай мезгілде Есенқан Қапқалы қаласынан шығып, Тоқойлы тоо етегінде салқын чарбағына көшіп кеткен ұққан қырғыздар ошол жаққа бет алышты. Анысы Бейжіңден көп алыс емес жайғашқан жерде екен. Қытайдың қаны мөмөлі бақтың арасына чоң сары чатырын тіктіріп демалып жатты. Анын бағының ішінде маймылдар шақтан шаққа секіріп, сереңдеген алағар көзеліктер еліріп, бұлбұлдар безеленіп сайрап, айлананы шаңға бөліп тұрышады. Қырғыздардың белегін қандың қызматшылар төбелерден түсіріп, кампаларға кіргізе башташты. Алардың өздерін қолдарына қысқан найза қармаға белдерін ұзын қылыш тағынған жайсаңдар
Esen ханның чатырын алып барышты. Қытайдың хан үстіне uzun kızıl çapan kiyip aldı. Anın sırtı acıdağların kelbetleri çoğun çöğürçülükten oğuz oluptur. Kırgızlardın çapanının ayrım olanın Taylıktın çapanı oң tarafka kumtulan жазық kurmenen baylanıptır. Алардын шеними боюнча çapanды сол tarafka naadan eller gana kumtulaydı eken. Hanım жалоору шүйлөрү сурданып турган Есенханга алып акпалыкта. Biz sırayır örköştüğülөргө алтын күмүш артып келдик. Кааласаң дагы беребиz. Жалгыз тынчыбыз, элибизди тынч кой. Аялдарыбызды өлтүртпө. Жок, силерди аяп Manasтай korkunçlu düşmanın tuğuluşundan yol vere albaymın. Düşman ayağını oңбойт, bir-eki olboyt. Hanım aytkanımız tuğra. Düşmanın ayağını oңбойт. Biz senin düşmanın bolbosak da ayaldarımızды өлтүртпө деп суранбайбыз. Сага bir gana ötünçüбүз бар. Айта бер, кулагың түр Есенхан. Төлгөчүн китебинен Кыргызстан Манас туулат деп окуптур, деди Акбалтар. Бирок ал кимден туула тургандыгын айтпаптыр. Ошону андан сурачы. Manası tuğul turgan ayaldın өлтүрткөнүң оң эмес. Эгер Кыргыздын баарын тукумсуз калтырсаң, кийин сага ким салык төлөп кызмат кылат, ханым? Урматтуу жолдоштор, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна жетти. Кийинки жолу көрүшкөнчө саламатта калыңдар.